Hi, welcome back to my channel. Ngasi sigi video sida akoi glutathione injection ki matang da wari sanase. I giving Dr. Nihar Sinam, a plastic surgeon, and mayamna skin whitening ki matang da ngangpiyo glutathione ki matang da ngangpiyo na sum hybrid ki I see videos the same get khale. So glutathione has a kaino has the sidi house. Glutathione has a antioxidant hybrid antioxidant amane. So antioxidants is kaino hybrid akoi body the free radicals and oxygen the chemical reaction different forms the body the damaging oil damaging oil free radicals to protect away antioxidants so pollution gumba smoking gumba cancer gumba on aging process body cells the damage protect glutathione so yamna alcoholic oibagi liver damage ki dagi khar phanaba glutathione je piba kan skin whitening effect lakpadagi skin whitening agent oina sum season ki wane skin whitening agent oina sinam se kyam kana de adigi dose kya pi gedam no side effect kyam legedam no si matang da ai laksage so sigize tablets and creams and even like makhana kapna spray and then injections from the available oil tablet and cream forms yam effective oil de high bioavailability hanamly chari poche pukta chatlaga liver room de pass bloodstream the chatlaga either distribute guli chabu effective oil either hidak copies either the direct 1 gram copy 1 gram pura body the distribute 1 gram guli chardi magi absorption cam tawi chakcharaga khara tum chupsan ba handabra aduda mam the liver the cam digest tawini khokini 1 gram jabase maybe 30% 50% 70% magi body ga hojiki hidaki reaction magi response to the different OBA so glutathione orally yam kan effective oide numit khar charaga thakar charaga hitan hothokni habilate na hai adu mayam na si se yam na pamnaram na hojikan mina guli from the putoraga hekta mayam da liner ni khambai tawani adubu kashu haksang sokada demand aduna mayam na try tawning adi kashu kaide na khale adu isu hekta charaga hekta ngorani habadi kashu yam kana proven oiwa report lately then injections in the comment tawge habada injections kapa misi ngauthoi misi ngauthoi ni misi kapnare adu aina si matang da aigi opinion je kaino habada FDA have a USA ki organization FDA is in a sigi hidak se sigi condition the season of yai yadi na muigi government ki moina high doing muigi recommendation to ni adudo hekta mi amena pa high na tabo sigi bodies na high di chumom ni lo doing aduna sometimes hidak se for example botox se only for side glabellar lines the kap on FDA approved oil bane side kapa for hekta kapa se FDA approved oil the tau bane aduna adai su mayam na sum khange botox kapa di si muscle je dum khara weaken da holaga wrinkle lakte all over the world sees the FDA approved oil so FDA approved oil the thawam ta taw ya de haibadi natte adai su akoina di si haizabni ko haina moina di amaina hairi ne adai su akoina khangdana adum moina hoi taw hydra dum tawne ba siguma safe oil na khallagadi so glutathione je adum safe oil da ba antioxidant ne and glutathione ne keda have the melanin production melanin has a skin the yaw pigment ne sis na dark complexion la ne color la ne adum melanin je handa halle melanin je handa halamni na melanin je protect awre adu bo kelam je haizoge melanin haiba je body da dark oil je nungsa ya kan dark oil je nungsa de protect aw no hot ne body je melanin je hel tholaga European countries mi angaw mi am lay je moi skin cancer ki chance am hele moi skin cancer yam na nei aduga darker complexion skin cancer ki chance rates se handai so hekta melanin ngauraga hekta loi phai habju leite life ta aduga dark oil bagi su advantage lay aduga so glutathione je kapagana mise ngauthokpa je lay dana bu mayam tonai ni so but sigi side effect kam lay sigi yam kuina kapnar pa kino oidrimina research work tawraga simu chance lay mi lising among kapada mi mga tarada kidney sokte habagi kasuk yam kana proven over reports lately adagi kino je
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯒꯨꯂꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯅꯥ ꯄꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁ ꯂꯩꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯀꯥꯞꯅꯩꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕꯅꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯀꯥꯞꯄꯦꯅ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯂꯨꯇꯥꯊꯥꯏꯌꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯛꯑ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯪꯀꯤ ꯀꯤꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯗꯣꯁ ꯈꯔ ꯀꯥꯞꯄꯗꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯥꯞꯇꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯁꯣꯛꯑ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯞꯄꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯈꯔ ꯎꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯞꯇꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯞꯅꯦꯁꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯣꯁꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯁꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯗꯣꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯔ ꯗꯣꯁꯦꯁꯇꯩ ꯍꯧꯋꯦ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯔ ꯗꯣꯁꯦꯁꯇ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯗꯣꯁꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯗꯣꯁꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯒ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯒꯅꯣꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯣꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯤꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯄ꯭ꯔꯨꯚꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯣ simu kapu numit thা ꯑꯃꯗ ꯑꯍꯨꯝꯔꯛ ꯀꯥꯞꯁꯤꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯥꯞꯁꯤꯔꯥ ꯃꯉꯥꯔꯛ ꯀꯥꯞꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯐꯗꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭꯅꯦꯁꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯁꯦꯁꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯉꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ mi kharna try tawraga mi kharna engondadi si side effect lai mi simuta allergy lai mi simuta kani na tam khangak over 5-10 years but then so yam daka or di dum kapiu aduga paisa ju sangba bone hanjan ka pa lising manga tara kunmu adum hanjan changdini so sigi damak ta paisa ka tungjan dana amu anira kapa heta ngauhtho ani khallaga leiba oiraga di kapi gano paisa je dum khar phasana leiraba aduga kuchu ngauhtho hon ke khallaba adu oiragadi try tawbiyo but then paisa je wari kanda ai lising kunthra tungjalage for example aduga si lising kunthra je le kana ai ngauno ina amtang kapke kapaga hekta ai ngauhtho ani mai khan bo oiragadi kapi gano save your money paisa do afaba atopam na use tawbiyo sidadi kana roi paisa je lega ai adum try tawge ngauthokpa yenge amurak kapaga ngauthok anira kapke amuga third time kapke kaigumba side effect aigona kerom thengna ai adum lepki soina understanding leiraga isana adum try tawninga adum tawbiyo but then hekta mi khudimakta kanagani cc dose kapaga kanagani habagi leitamina anyone adi try pangtaw tawbirano and kapaga phani na pangkhanju khanbiruno life ta yam important oiba event nam leidana tawde ya dena khallagadi natraga complexion se phasamandabagi yamna tang try tawgeda kain khanbu oragadi dum tawbuna phai handagi dum phazar leiba mi dun henna ngauge na hekta yam obsess oraga pangam kapadezu recommend tawning de and kasu kana de azen phabodi akhoi face ki cleanliness maintain tawba phazana sunscreen taiba and then diet fazan chaba fruits chaba apataba diet avoid tawba adigi alcohol and tobacco avoid tawba and fruits kuma chaba vegetables chaba sinabu hena complexion phazabani and then kinom uring kuma tawdi fazana treatment tokpa adigi cream chang nai taiba khotpa simyam sina dum skin care ka tawraga hena bumi phaza thokpani so sigumba kem tawdabida sigumba kem tawdabida hekta ai paisa tungjala glutathione kapage ai ngauthoni ai phajani khambadi that is a wrong thinking azagi yam proven oiba kenos leitrimina khone ju haiba ngamde mi kharna si kapa ngauthokra haibda ai ju kem khumbam khangoi so try tawning mamina si information jam ma'am je khangaga atopa lam gi ju videos sam leibane adu ju yengaga hindi da ngangus le english da ngangus le aduna adu ma'am do yengaga moina masana oina doctor ai glutathione injection kapninge ai try tawninge ai risk benefits loin khange yam kana bo yai kana to yai khangjei adu jo amtang kapiyo hanan kapagadi kasu kaiti but then kana gadra kai side effect leini khoni hangjeladi huzik khomam leitaba matang haidi khomba yadriba stage oi glutathione gi matangda research haise doctor myamna maigi thabak research center amada haidi government institute oigera private institute oigera
hospital ka chang laiga research institute ni kai haiba leibu mafamduda moina patients myam yengkanda hadi patient chamba yengkanda mana different dose ka piri yengkanda sigi dose ta si side effect lei sigi dose ta si kani sigi dose ta mi yang kai ka pa da mi tara kani khoni minor report ikanaraga sum whole worldwide ki study myam du yenga report phaja phaja bu adu dagi lawraga like tong irini like ta iraga khoina paraga adu mu thajari ni so like report aduga research ko khaise sumaina function tawi khoina tawi bu thabo myam sigi operation da si mu side effect lei sigi operation da si mu kanai sigi operation da saina tawgali habaje like ta yawi myam jisu mi amana research tawraga thiraga puthori ba ngakani so sumaina glutathione ki ju matam da lakani magi si myam je books daga phasana lakani publish tawraga adu kanda side effect am daw ya copy ai je khoi hadi khoi wakhanda tang hen clear oigani adu kanda di fully answer to yani but howzik di yamna hiding ai late si batangda yamna unsafe oiba hekta problem oiga da poti na te dum try to ni mumina try to bi but guarantee habal guarantee piu haraga mi taran la ga ai ngok thokra guarantee piu haraga almane guarantee piu dinga moi isa gi choice ta dum tawsagi hari kasu kai din khalle ai wakhanda and sigi video se nungai ga di nungai ba hadi kanai kana information phangin khalaga di video da like amna nabiramo and anything hiding ba ai against raga aina haise dum yaningi kai ga dum comments da habiramo and subscribe to the channel mathangi video dum thengna se bye